Tas. Naon? Arab tak kontol nangan dia. Kapan di aya? Nangan di mas langka ko. Mau aya ko. Aku goleti langka ko. Yo. Disebut sama gelo tadi nanyakan tak kontol. Sama ngojek berang-berang ding, Bro. Biasa, Bro. Sebut teuing madangna. Kumaha rame? Santai. Mau, Bro. HP-na ada ente, Bro. Hade, Bro. Terus disantu sama terus aya SMS di operator. Wes, berarti harus normal, Bro. Halus eta, Bro. Bang. Jemondana lah. Numpak lah. Numpak naon, Jep? Numpak rangda. Kuntul. Ayo as. Mangkotnya nyinjem lah yang numpak Honda-na yo, halus lah. Yo. Numpak Honda lah. Oh iya, pada aya tengan ya mah. Iya gak aya, Bro nya. Honda Yamaha eta mah. Ada cek aing mah Honda ti zaman deui ge nu kieu mah Honda disebutna. Baca ta mesinna ta baca ta. Yo, fiction mang. Berarti salah mang, itu motor fiction lain Yamaha ieu. Tah nih Zebra fiction. Fiction. Tapi kan lain Honda ieu. Bahkan gue ah. Jadi dia dipakai motor sih. Astagfirullah, Jep. Dia gerak. Mondol goblok. Heuniknya. Bangsat siapa aing. Atuh lah tuh. Toko di. Eta ulah tumpakan eta. Aing ngojek engke. Jep. Ya teng menibah henol gitu. Ini pas ping-ping nih tuh. Iya, ini bikin orang birahi lah pokoknya numpak motor kieu mah. Meyeuna teh ngagana. Astagfirullah. Tapi. Yuk numpak kuat. Ya numpak. Sok nyewa kajen lah. Aing sapoe di DT sok menang 250. Kajen ka maneh mah 500. Lamun ka batur mah gratis we. Dodobolan gitu mah aing mah mending ngojek digandong zamana. Tuh 250 dua kali lipatna, Mang. Geus mang lah gratis bela. Henteu. Teu bisa ari gratis mah. Aing di DT ngojek 250. Kajen ka maneh mah 500. Eta teh motor ja hargana eta teh 60 juta teh nyaho mah. Lah teu ngandel. Nu kieu 60 juta. Nu kieu mah 5 juta ge meunang. Mang mah ngomongna siga susurang da. Jadi kumaha, Mang? Oh, gede kan teu bisa dicekel, Mang. Ih, ana wong kae, takon yeuh. Ahmad Tit yang kelas yang pok Honda mending ulah. Bener-bener Honda. Yamaha. Ayo, balik, Pamang kunci. Budaknya. Butut Kuntul. Itu boga akhlak. Heeh. Tas. Naon? Arab tak kontol nangan dia. Kapan di aya? Nangan di mas langka ko. Mau aya ko. Aku goleti langka ko. Yo. Disebut sama gelo tadi nanyakan tak kontol. Budak tuh boga akhlak, nanya pun gitu tak kontol. Aduh, takon mingwang kembleng ya lah boga bener lah kepripejan. Sepi ini mah, Bro. Aing ti isuk mulai geus menang-menang euy. Kamu tuing dia tadi. Gawe naon ya, Bro? Ya nu tereh menang duitnya ya. Duh. Madang mah. Oh, aing madang kudu ngopi kudu. Aing ngojek tuh menang-menang duit tuh. Mang ngojek, Mang. Anjir itu budak leutik. Kalau budak leutik ngarek ngojek. Jadi bukan duit sih ya. Rek ngojek segala. Boga ya, Mang, boga. Sabar eta duitna. Ya, Mang. Lumayan, oi. Pada eueuh. Jung atuh ke mana, Jung? Ini
ngojek lah nya. Oh, cuma. Tapi bohong. Enggak sayangan naon. Aing niat ngojek 1000 ge kajen geus bebelaan di motor. Kalau ngomong tapi bohong. Jemondana lah. Sok siap 1 2 3. Kayaknya lah, sayang. 1 2 3. Lah, siap 1 2 3. Kuntul. Cep, mondok. Oh, stop. Ada aing dia, ada. Cek aing Siap 1 2 3. Mondol Cep itu Cep, mondol. Ih, Koniknya. bangsat ya aing. Kenapa tuh? Oh. Tekan dulu. 1 2 3. Lah tengan dah. Mukio 60 juta. Mungkin mah 5 juta ge menang. Mang mau ngomongnya sih gak susurang dah, gede tapi teka cekal. 1 2 3. Oh, gede kan teka cekal. Light siap 1 2 3. Oh, gede kan bisa dicekel, Mang. Oke lah, siap 1 2 3. Kuntul. Siap 1 2 3. Hah? Naon? 1 2 3. Naon? Naon? 2 3. Ada takon tadi. Aduh, aing ngomong tolong apa nih? Oh, si Dina tenggorokan udah tekal waria nih. Aduh, enggak tahu. Sok. Sakit dege tabu. Siap 1 2 3. Ada takon. Siap 1 2 3. Ini sih enggak. Siap 1 2 3. Gak mau aing, ini ngomong video nih. Siap 1. Ngomong-ngomong yang di video itu. Hah? Kayaknya di dia aja. Siap 1 2 3. Hah? Apa di dia aya? Siap 1 2 3. Anang dimas langka kok. Siap 1 2 3. Ayak kok. Siap 1 2 3. Aku goleti langka kok. Siap 1 2 3. Ayo. 1 2 3 ayo. Mang ojek, Bang. 1 2 3. Boga ya, Mang. Boga. Siap 1 2 3. Sabra dia ta duitna. 1 2 3. Ya, Mang. Mang. Kela. Siap 1 2 3. Ya, Mang. 2 3 ayo. Ayo. Tapi Oke, lah 1 2 3. tapi Bang. Ngomong kill. Yuk. Tapi bo. Oke lah, siap 1 2 3. Tapi bohong. Sok siap 1 2 3. Enggak sayangan naon. Aing niat ngojek 1000 ge kajen geus bebelaan di motor. Kalau ngomong tapi bohong. Yo. Bisa sarikeun budak nanti.